Hayratlar. Алиса, тыңдасай, саған сөйлеп жатыр ғой. Айта ғой. Я здесь. Слушаю вас. Айта. Включаю синий трактор. Қатырға Алиса сені. Көте, қайтет шортиіңді көтеріп алама? Көтерсін де. Ne basanız? Alisa, papayam. Alisa, naskolum. Nasıl kılım? Alisa, naskolum. O senin için iyi de. Да-да, я вас слушаю. Dada. Oh! Ne? Давай. Yani. Ух ты. Ана кәдімгі лесбиянка өлеңі қандай екен? Canım etti. Küçük gözüne. Oh! Әне, той